Акмезжитеев сәневи учуджа Метхан Султанға бағышланған абидені оның адыны ташыған мейданда тіклемеге істемейлер. Февраль айында бір сыра хабер васталары екі дефа қараманның 100 елығы мұнасибетінен абиде тікленілі жегіні білдірділер. Абидені кенар бір ерде Киров соқағы ве Пионерский аралығы чаташмасында қоймаға қарар алынды. Шу ер шер сәкенлері үшін нақлие турағы ве янында ерлешкен өтмек түкенінен белі. Бұл хабер Қырым татар жемиетіні шашыртты. Чөнки чоқ ел әвелсі абидені Аметхан Султан мейданының меркезінде тіклемеге қарар алынған еді. Изначально памятник Аметхану Султану планировалось установить на этом месте, недалеко от пересечения улицы Козлова с улицей Севастопольской. 10 лет назад здесь даже установили закладной камень. Планировалось соорудить целый комплекс и облагородить эту территорию, а также провести сюда пешеходный переход. О белли мимар Зарема Нагаеваның лейхасы бойынша япылajaq еді. В 2003 году директор Алупкинского музея имени Аметхана Султана Мустафа Ага Мустафаев вместе с директором музея крымско-татарского Софией Ханум Иминовой обратились ко мне с просьбой спроектировать памятник Аметхану Султану. Как раз в это время площадь была названа именем Аметхана Султана. Мы с моим братом Нагаевым Ибрагимгиреем Садыковичем и Айдером Бекировым втроем работали над этой темой. Мы предложили сделать комплекс, посвященный Аметхану Султану, в центральной части площади имени Аметхана Султана в Симферополе. Зарема Нагаеваның ватан оғыл адылы лейхасы Акмезжит идаресі тарафындан тешкіл етілген ярышта 4 иш арасында ғалибе қазанды. Сечілген ерде тантаналы суретте абиде ташы қойылды, amma бұнымен иш тоқталды. Все время нам сообщалось документально, что денег нет, мы не можем выделить, денег нет, не можем выделить. И это длилось вот с 2009 года. Отсутствие денег, поэтому не можем воплотить проект. В 2015 году уже при России было заседание градостроительного совета, был главный архитектор Эрнст Филсурович Мавлютов, на котором тоже был одобрен наш проект и тоже есть этот протокол. 2018 сенесі абиде меселесі кене музакире етілді. Чөнки бұл сене октябрь айында учуджының 100 елығы қайдетілежек. Тогда была главой администрации Наталья Федоровна Маленко. Мы ей представили весь материал. И ее команда предложили нам сделать вариант возле главного входа. Мы поработали еще и над этим вариантом. В этой работе участвовала главный архитектор города Ирина Валентиновна Соловьева. Там были некоторые коррективы, и мы сделали, собственно говоря, еще один вариант с размещением Аметхана Султана именно на этом месте. Меркези базар янындаки ер келішмеді. Бұл ер 49 елға кераға берілді ве ер үшін махкеме іші девам етеді деп айталар. Абиде меселесі ачық қалды. 2019 сенесі абиде башқа әйкел траш Айдер Алиевның лейхасы бойынша япылajағы белі олды. Проект этот на конкурсе не участвовал. Значит, его выдвигает Совет крымских татар. Они провели заседание, выбрали проект Айдера Алиева. На этом заседании, как мне говорили, участвовал и мой проект, но меня там не было. То есть Айдер Алиев там был, он защищал свой проект. На нем, правда, не было ни одного специалиста в нашей области, то есть не было скульпторов, не было архитекторов. Февраль айында шehir идаресі абидені мейданда дегілде Киров ве Пионерский соқақлары арасында тіклемеге теклиф етті. Бұл ерден тижарет ноқталары алынды, ерні абаданылыштармаға вәде еттілер. Ләкин Зарема Нагаеваның сөзлеріне көре, бұл ер абиде үшін ресми шекілде таздықланмады. Министерство строительства и архитектуры, которое организует вот эти совещания и рассмотрения, прислали письмо, в котором написали, что администрация города Симферополь должна нам дать вот именно тот участок, и мы должны разработать свои предложения. И Алиев, и мы именно уже на том участке. Значит, такое письмо есть, но пока на сегодняшний день городская администрация не предоставляла нам никаких вариантов по другому участку, официальных вариантов. Это должно быть выделен участок, подтвержден за подписями главы администрации, и тогда уже мы имеем право на нем что-то проектировать.
Абиденің яны ері Қырым татар жемиетіні шашыртты. Фаллер акимиетке Абидені эвелден белгіленген ерде тіклемеге ережесінен мұражат еттілер. Біріншіден, her daim olğan gibi Kırım Tatarlarla alakalı ne olursa olsun, bu bir abide olsun, bu bir yarışma olsun, bu bir kitap olsun. Bunları umum Kırım cemiyeti içinde değil, böyle Kırım Tatarlar içinde, ara sokakta, şehrin dışında olmasını isteyenler var. Ve biz bir şekilde el ele tutup bunu yenmemiz gerek. İkinci tarafı, gene birileri halkımızın içinde bir bölme, bir anlaşmazlık çıkarmak istiyor. Görüyoruz ki şu anda iki tarafta halkımızın belli, hürmet etkenimiz, sevgenimiz insanı. İki mimarın, iki heykeltıraşının bir projekti var. Ve sanki birileri bu iki insanı karşı karşıya, bu iki abideni, bu iki projektini karşı karşıya koymak isteyenler var. Biz mutlaka buna karşı olmamız gerek ve birleşmemiz gerek. Elbette öyle bir adamga heykel koyganda onu bir kenarga alıp gidip koymak olur mu? O elbette merkezde olmak gerek. Hem tek bizim Kırım'ın merkezinde değil de pek çok şehirlerin merkezinde olmak gerek o heykel ortada. Çünkü onu bilmegen bir tane pilot yok dünya üstünde ve insanlar da. Onun yapkan işleri hem cenkti. Hem cenkten son hem de hayatta ne kadar o uçaklarını sınap demek en tez uçkan samolotlarını sınap ve onun hayatını da havada kaybetti. Mesele yerim degende bilesizim en evvela o görünmek gerek. Eğer de o yerini temizleseler nerede olar stilleşin on koyma. Açsalar bilmem bir şey yapsalar ve o meydanın her bir köşesinden her bir noktasından görünse o bunda bekim çok karşılık göstermeye de gerekmiyor. Ama elbette birinci yeri onu belleydi ve misal için Akyar taraftan ya da şark taraftan kirgende o merkezi bu bazar Ahmetхан Sultan adını taşıyan meydana o elbette güzel, yaxşı görünecek edi. O meydan sanki açacak edi. Памятник, он должен объединить, сформировать всю площадь, он должен быть доминантой площади, ну, в соответствии со значением самого Амитхана. Ahmetхан Sultan efsanevi insan. O Cen Karamanı, cesaret timsali. Tek Kırım Tatarlarının değil de bütün Kırım'ın gururudur. Onun abidesinin bağlı vaziyet, hakimiyetinin Cen Karamanlarına olğan gerçek münasebetini gösterir.